Ljudi, ovdje Luka, danas ću vam pokazati šta se desi ako pomešate sodu, bikarbonu i sirće. Ja sam prethodno sipao sodu, bikarbonu i boju u nju. A ajdemo sad sipamo sirće u čašu. Dobro, ja sam malo prolio, ali dobro. Da poklopim. I ajdemo. Koja je reakcija? Wow. O, ljudi. Wow, kakva je reakcija. Kako? Miješanjem sode bikarbone i sirćeta nastaje karbon dioksid. Ovo je čaša. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!